Divić. Evo, najavljam sljedećeg govornika. To je dragovoljac Domovinskog rata koji je u travnju 1991. došao iz Amerike braniti svoju Hrvatsku upravo u vrijeme kada su oni koji sada vode u propast bježali put Brisela. Čovjek zahvaljujući kojem je probijena medijska šutnja o seksualnom napadu stranog radnika na 2 djevojčice u zadarskom naselju Bili Brig. Pozdravite Roberta Modrića. Dobar dan. Dobar dan, građani. Čuj. Proba. Dobar dan, moji dragi građani. Zadranke. Malo mi je čudno biti na ovom mjestu, nisam ovo nikad očekivao u životu. Da ćemo morat 20 i nešto godina nakon rata doživiti poraz u našu pobjedu. A to se upravo događa. Ovo što mi vidimo je već viđeno po cijelu zapadnu Europu. Ne dajte ovim lažljivcima koji tu ima među nama, koji bi nas satrali, potirali bi nas u crnu zemlju da bi ostvarili svoje globalističke ciljeve. Njih ne zanima Hrvatsku, njih ne zanima kršćanstvo, njih ne zanima ovo dite, niti ovog čovjeka, niti nikoga od vas. Što njih zanima? Ja ću vam pokazati što njih zanima. Evo, ovo je njihov Bog, ovo je njihov sve. Oni će plasiti u majku prodat za ovo. I sad ću početi dobro. U pravilu, to su demoni koji su prodali svoju dušu za uopće neka materijalna dobra. I sad treba im je preskup, koji treba vratiti svoju dušu. Povlače druge sa sobom, jel? Na taj način stvaraju društvo oko sebe koji isključivo koriste sustav da nas drže pod kontrolom. Ovo je previše postalo, izvolite. Ajde. Dobro, ja se ispričavam, ja sam malo emotivan tip. Evo ovako. Hvala što ste došli i hvala organizatoru što ste me pozvali. Čast mi je danas biti među vama dobroljubima, ljudima koji voli svoju Hrvatsku, ljudima koji vole svoje obitelj, ljudima koji pošteno zarađuju svoj kruh svagdašnji. Drago mi je ovdje vidjeti da imamo nešto mladi među nama, ali ako ova politika njihova prođe, ovim mladima se dobro ne piše. Ako prođe ova scenarij koji ovi mislu gori provesti tamo iz Zagreba, odnosno iz Brisela, jer ovi naši nisu oni vlasti. Oni su samo kmetovi, oni koji sidu u Briselu. A Hrvatska udruga poslodavaca, ne svi, čast iznimkama, ali većina tih poslodavaca, oni su ti koji su nas doveli do te situacije. Naše tiraju vanko robovsku snagu, dovede nam još veću robovsku snagu. Za koga, za što? Za ono što sam neka prije profit. I ovako, evo, zašto sam napravio ovaj video? To je bilo igra slučajnost. Ko me ne zna, znate, već da sam preko 20 godina trener borilačkih sportova. Radim ujutro s dicom, popodne, trenirao sam, bit će pola interventne policije kod mene prošlo treninge i tako dalje. Uglavnom i dicu šaljem dalje na fakultet i tako, želim da budu uspješni u životu. Međutim, dosta je njih otišlo zbog ove današnje izdajničke politike koje se provodi ovdje u lijepu našu. Jedan momak mi kaže nakon treninga, čuješ što je bilo sinoć? Ja kažem, brate, što je bilo? Pa neki stranac napastao, neke cure tu po kvartu po Bilom Brigu. On kaže, pa ti, ko, što, kako, ja je vidim, nisu ništa napastao. Aj, taj je bio, ja kažem, dobro, taj je bio moj učenik, prije ja ću njega nazvati. Ja ga nazovem, ja kažem, Toni, brate, što je bilo? A, brate, natukli smo nekoga stranca tamo, vatno jednu curicu 11 godina, još jedno 11 i dečko 12, oni su razbježali, došla čača, valja krenja na ovoga, ovo je pobiga. I onda su oni njega uvatili, srušili, on se diga. Treći put on se sprema pobić, to je gore kod onaj trafika, ona, kako se Felix gore na obilaznici. Konačno dolazi policija, privedu ga. Ok, ja drugi dan se čuje s prijateljima iz policije, gdje ste priveli kog za pokušaj silovanja? Modriću nemam pojma, Modriću ne znam, Robo ne znam. Pogledaj što se događa, nije to baš svaki dan da neko pokuša dite od 11 godina, dvoje dice od 11 godina hvatat po ulici, Mislim, to nije ono sad popija sam kao, ili ovaj vozio u pijenom stanju, pa eto, priveli smo pijance. To je nešto što se rijetko događa među nama, u našem društvu. Međutim,
ako ovo njihova politika prođe, ovo vam neće biti vijest ljudi, ovo će biti svaki uru vremena, ko u Londonu svaki 40 minuta se žena ili dite siluje. Zašto nam to ne kažu naši ovi veliki dobročinitelji koji nam forsiraju ovu politiku za koju niko nije glasao? Sve ankete su pokazali 73 do 88% Hrvata su protiv zamjenu stanovništva, odnosno uvođenje jeftine radne snage. Zašto se ne pita te hrvatske građane što žele? Puna usta hrvatskih branitelja. Joj, branitelji ovo vrane. Pa ko je pita hrvatske branitelje, jel žele da im djeca odu van štakat ko životinja u Irsku, u Švedsku, u onu smrdljivu Belgiju, Nizozemsku? Ne mislim ništa loše, Bože, njima oprosti. Ali hoću reći, nema do naše domovine. A ko je kriv? Naši poslodavci. Jer oni će radije dati strancu 600 eura, 800 eura i nek naša dica ode s vragom di hoću i nek se ne vraća, jer oni će zaraditi svako lito, on će barem jedan apartman kupiti na svoj ekstra profit, zato što nije tije naše dite zaposliti. Ispričavam se, jer sam pun emocija i mislim da imam pravo biti pun emocija, jer ja nisam ratova za ovo. Ja sam još moja braća koja sam ja ostavlja u crnu zemlju dok je ova išla po fakultetu Brisel i ovi ostali. One skućaja svoj, njihovu krv sam pravo sa svojih ruku. Nisu umrli za multikulturalnu rupetinu, puna silovatelja i kriminalaca. Ljudi koji ne volu Hrvatsku, niti znaju naš jezik, niti će ga nikad naučiti. Imaju ovdje 2-3 godine radu, ne mogu sastaviti rečenice na hrvatskom jeziku. Malo ću posloviti, ovo će predugo trajati, a morate naručati jer ne želim vas izluditi sa mojim nekim frustracijama. Moji roditelji su bili imigranti. Znači, naši su ljudi isto bili imigranti. Znači, kako bi bili prema njima da se tako ponašaju? Evo, ovako, moj čača je došao u New Yorku, pokojna mama, pokojni čača. Jedan što mi je brat stari koji isto bio u vojsci, isto došao iz Amerike, tu ja mislim da me pokojna mama gojila kako triba. Međutim, moj čača kad je došao u Americi 66. preko naše crkve su našli sobu. $20 za mjesec dana, nije troje. Čača ima $46. U ponedjeljak, stigli su za vikend, u ponedjeljak moj čača ide školu strani jezika, plaća $20 za malo bolje naučiti engleski jezik, da može rad, isti tjedan počinje rad za $6, živu do njegove prve plaće. Otac, majka, cijeli život žive u Americi, kupuju stan, kupuju kuću, plaćaju porez, naučuju jezik. Nikad nije mi čača dobija za parking, nije dobija kazne, ni za parking, ali smo se uklopili u američkom društvu. Znači mi smo došli tamo gdje smo se ponašali kao Amerikanci. When in Rome, do as the Romans do. A ne ti dođeš tu pa ti ne znaš jednu riječ našeg jezika. Pa ti je tu zdrav razum. Pa ovdje se radi o čisto iskrivljenju hrvatskog naroda. Svi koji kažu da nije istina, možemo na debatu. Ti ko dođu na bilo koji podcast, bilo koje mjesto, svako od vas su napraviti od vas što jeste. To ste prodane duše i kvizelinci, ove fašisti koji su u Briselima. Koji je glavni hrvatski izvoz? Jel znate koji je glavni hrvatski izvoz? Ko? Ljudi, tako je! Mladi Hrvati su glavni naš izvoz! Uspješna politika! Ovoga što ugošćuje četnika u stoljetno stari! Naš Dubrovnik, prvi koji je zabranjen trgovanje sa robljom, prvi grad u svijetu je Dubrovnik, taj hrvatski grad koji trpi muke kroz povijest, paljenje, pljačkanje. Koga mi dovedemo tamo? Koga? Ortodoksnog četnika koji propovijeda potamanje, klanje hrvatskog naroda, paljenje hrvatske crkve. Nećete kvisliti, banditi, nećete! Gospodjaši, ti moji, nećete! Imate 54 godine, možete da nas nema za sljedeći put. Da ja skratim to, znači iseli smo 400.000 u 8 godina. 400.000 je otišlo, je li tako? Hrvatske žene u prosjeku bez obzira, udate, ne udate, 1,8 djece ima. Znači tu bi bilo 400.000, bla bla bla. Oko 600.000 Hrvata smo mi potirali, kažu demografski kolaps. Nije demografski kolaps, naš je glavni izvoz hrvatska mladost, a što nam je glavni uvoz sada? Stranci, tako je, gospodin jako zna. Sada ja malo ovo još malo skratim. On je protiv.
Oprostite, neka ovi malo odsviraju svoje. Ja nisam ovo najavljeno. 20.000 pušaka mi imamo u 9. mjesec 91. Kako znam, u specijalnu policiju sam u Zagreb, sve znam, čuvan tadašnjeg ministra odbrane, čuvan Špegelja, čuvamo Tuđmanovu kuću, dečki, sve znam što je bilo. Znam ko je prodao oružje, po kojoj sjere, puno toga znam, nećemo sad o tome. I idu ti 95. Oni su došli tenkovi, kako idu ča? Gdje je moj prijatelj? Traktorima se vraćaju, tako će i ovi meni se čini doći s traktorima. Reka, sa ovima nije ništa sveto. Dobro, ajde, idemo dalje. Evo, zanimljivo ovi. Ovi što podržavaju taj multikulturalnu, kriminalnu tvorevinu. Zanimljivo da 100% ovi koji sudjeluju ovu multikulturalnu društvenu, kriminalnu organizaciju, niti jedan od njih nije član obitelji, ostavlja svoj život na frontu protiv neprijatelja. Svaki put kada ova država potira jednog našeg mladog čovjeka vani u inozemstvo, svaki put kad se potira jednog našeg mladog čovjeka ili građanina vani, tim se obeščašćuje žrtva naših branitelja. A kad uvedete strance ko zamjena, tada obeščašćujete svaku hrvatsku majku koja je rodila to dite. Dok vi mislite više tereti naše vani, dokada, koliko vam je dovoljno krvavog novaca, sada još želite i ovo malobrojnih hrvatskih radnika zamijeniti strancima koje po zakonu u EU ne mogu raditi određene posle kao što je vozač kamiona, autobusa, vlaka, tramvaja, taksi, jedan malo rijetki unosni posao što naš narod ima, i to će im uzest. Ne želu da mi živimo, ljudi. Ja čitam svaki dan 4 do 8 sati, vjerujte, nisam rekao ni jednu riječ danas ko neko može pobiti i reći da laže. Bilo s kim ću razgovarati, bilo koju unuk. Znate ti ni živim, ako ne znate, put Budarice 11D, dođite kod mene na kavu, dvorana mi je put Budarice 15. Dođite na kavu kako dođete, razgovarat ćemo ko ljudi. Dalje, pa mi se čudimo zašto mladi ne želi u hrvatsku vojsku. Pa ja se pitam za koga? Za koga bi u hrvatsku vojsku? Za bogataše i domaće izdajice, za domaće izdajice. Ko će pobjeć čim pukne prvi metak, ode oni u Brisel, ode oni u Ameriku. Neće niko njihovih sinova u Ukrajini, niti neće tu, da ne daj Bože nas napane, niko sa istoka, neće oni sigurno doći. Croissant vojna, tako je. I tako dalje. Nećemo tu stati, dosta ste vi naše tjerali vani iz naših domova, nećete našu mladost više uništavati svojom pohlepom, nećete više prodavati naše svetinje, nećete više uvoziti ljudi koji niti vole ovu državu, niti će je ikad voljeti, jer da imalo poštuju, valjda bi naučili barem jednu rečenicu hrvatskog jezika nakon 3-4 mjeseca, 2 godine. Ali ne, to nije uvjet da bi radio u ovoj Hrvatskoj. Evo dalje da završim. Zato evo, ovo se još planira, ima dosta mladih, ima puno mladih prijatelja, hvala Bogu imamo društveni mediji, jer znam što će naši mediji pisati, da smo mi neki desničari, opasni likovi, a vidimo 80% ode gospođa žena sa djecom koji imaju djece koji se brinu o svojima, ne vidim ovdje nike radikale, ni niki koji skaču okolo ovako, nema ih. To samo u njihovim ludim glavama, oprani mozgom od stranu nacističkog kolaboratora Šoroša, koje je vukao židove vani iz kuće i slao je u Auschwitz. Kaže da ima tek 14 godina. Od mog dida brata isto ima 14 godina, kad je 41. otišao u partizane se boriti protiv takvih. A ne, that doesn't fit their narrative. Nije to po njihovu narativu, nego nas želi prikazati ko neki klero, fašisti i da, ti su ovdje, ja ne vidim to. Neće li ova mi izgleda opasna? Je li ova opasna? Možda ima bombu? Bombu ima. Evo ovo dijete, ko zna možda bombu ispod kolica ima. A to je to ljudi, evo.
Dosta mi je, mislim da sam vas malo izludio. Ispričavam se ako sam dao bija greš, nisam želio biti greš, volim vas smiju i vjerujte mi, ja jesam za vojni rok, ali taj vojni rok moraju svi ići. Nema nemični više, kakva nemičnost? A brate mili, ja sam na nemičan jasmu, 91. idem sa specijalnom policiju u Zagreb, u Šarengradsku na pregled. Ne znam, su ovi dečki možda tamo bili, ja sam u Šarengradsku išao na pregled. I tamo mi kažu, za Lučko sam išao, Modriću ne možeš u Lučko, zašto? A imaš slaba pluća, ono astma i to te zafrkava i anemičan si. Okej, planinu Tuškanac poslije formira prvu gardijsku brigadu, ove kobre vojne policije i dio Zdruga. Ja poslije završavam u Zdrugu, HVO, i ko doće da sam bija. Neću navesti sve svoje zapovjednike, kome zna di sam sve bija. Ljudi moji, Boga, Skadosovja, Bogi Hrvati, ne predajemo se za krv naših predaka, ne predajemo ovu svetu zemlju, ništa istina, ništa istina. Ljudi Boga, živjeti.